Tutu kotoko hini betuni no beko biano. Update no me de bebro. Do obeye, do obeda, do obe soli a dwume di popoti bi obedi. E de aboa ama santeman. Ene Ghana mafa no tuma papa fra nunti. Onam so akopie abrochi mema na obi man so no ye de beba bebro. Sa be ka kiro se ye wura koduru ye no hu yi enipa bochim konva da hodo. He chesa santeman ye flag no ene asantema bibia no age America aboso ameno kase ene wo hwe ka ho a ye de ko picture de ko hakora asanteman ebo ho etu do te Ghana ha ya ayam piasem sa flag no Ghana de den me pa cho University for na aja tuma ye de apopo ye ka ho me hu say yes ye wo hene kase bi ti sa sante hene wa ba aba be pie mu na enna okobo golf na me de golf ni nyina ache hu hia me wonim se Kelvin Taylor ne ye ma hye ane ya wo fa Kelvin Taylor yam de ni brim se wotu we ni yam hye ne say asante mewura abepie mu America na wo baso so wo ni tua se nyo no nko na eba wo ba wo de ni papempem ni pachim na eba etienu a Kelvin Taylor say mi nana ba bedru ti wasaranda say nana bedru di na be di Akwasidie wo bo pa so no akọ personal no ko pa na na achew etienu a Kelvin Taylor say wo pa na na achew no akọ pa na na achew wo tutu ogu so ko di Akwasidie di bo aja de sa Kelvin Taylor suro onim se first ya babo no ya amona na ho betimi aka Asante fo timi ba be piem de na Otumfor se dana me do mini say sia no aba no Otumfor aseti to aba America fe na aba me area baby a metene baby a Otumfor tene endu 7 miles kra nana area a very beautiful area the same area where nana onyame edwa bedu ya nana no so mo fie ehwe chiri na wabedu de na onana aha na me wo ntina sesi ade de ade du no chembe chirichirim na Ghana fo hu se chenchen hene wabai de na se onana nana me so me nie intimi wo ha bibia e o se ye wo fo bia nana nyoma kitinkiti bi nana mamente na chenchen hene mintu mfa nyoma nto akwan mu na ye nyina ye fo odo ye se eye nana ba Otumfor obeye afasha kese enti ye twen na embre du a na bitutu ntuma bitutu a ende sese ya sei uye se no ato na egusu no aye sei uye na ode waye onsa sei na ode akokọ ahya ha ai se ntuma na machi akokọ on se ntuma na ifra no unim ntuma ne din abeje se ifra keke da bi on se obi ho otumi fra ntuma no obu ntuma no mienu se a half 50-50 na obeso eye 60-40 so eno so ho na sa ya ntuma bi yefra enna me fra ko Akwasidie no ha Otumfor nim na me do na also do me wo fa asene me na santuma your friend machi akokọ eno no ufre wie na oye ni se ya na wonsa we no de apege ha o de pege na ntuma no etua ho your friend machi akokọ ahima botuom sa enu bi na mebo machi akokọ nana afashe de me be de na machi akokọ na me de ba machi akokọ na also bu ha na akokọ ni so ni sika se bo fomtia na akokọ boa osro wo hwini pabo china ebana definitely obi ani betwa ne so anase wo ya santini wo se ne na aba no kokosom a wahwe ebebo no wahwe obi be kansem bi akire na ebe ne ya eto no wodi ka ba bontre dada na wo be kansem na me do wonder se na do ne nya no na me do me ya da pa na woda makoma so na Akwasidie kase a wo bedie he mentomo me yini dada wo samene no ho se ne be ya wo kwa obi anka so oni wa pa cha okura dada sabe ka cho so ne Asante be ko na widie mu wo ha sese wutu wani asi Asante man so na wodi mpanimfo anim especially Asante hene why so betu wani tesi Asante hene so enema kitinkiti wo ha wo behu na wankasa no wo reba ho wo ho enema bi wo ha ebeto a wankasa no behu se eye mistake na maye evi so woni tua se kase wo hene kase ye ka Ghana kena ye kase wo bi wo hene a wo data Asante hene pa na ye hene wonu de kutatu me kase a wodi ye bibia Asante hene pa ene na henie agi wiase ma bibia Asante hene pa ene recognize the so the king of kings awa Ghana ha say it is someone here where you want so betu woni te na de asi wonso a emra na beso emra na e ba wo ho say ya ba gete say ya wan hwa na one day enya ha na obi achew etu ha say sebia na aboa wo na ho ato papa no wodi ne hino hwe na odu America hwe ene waji bibia no hwe ene waji bibia ko se Asante hene wura bibia ko se wo president Clinton bi wura no ho na ye na se tukotoko hene be mani monyamfo agi bibia me so se president kura ko piem e wo US a abusuya sa convoy ene sandi pe bo ti be gina bonte hwe emma ye wura kwa aba no ensida
That tells you how powerful what he way ye. There be a mummy me cassa bebre, mummy me to bebre. There be a nanya castle, and what known any cassa, but moncassa munim huntum. Kelvin tell her, what never dear was day. Could be. Makacho say nipa na bochi, and they share your nipa and na bochi, a share santimel where I were. Kwanda ko dibi tutuntumegu so asade hye ufra santememu keka oni mesisi ani asade hye de ko piemu ho na so jiboni ni bi na wa ko duru ho na otimu bo obi anya ohye aya wo nana na aba wodo na wono so dom so we aso hu mistake bebra enyo bi na be mu ache hu mistake bebra nso ay mistake wa pa ho ache eto so Kelvin tella si ewura be piemu America ne de hey ye ni papa wodo nana pa odu ko nwodi ne mo nyama ko akọ celebrity Akwasidie ni bi be se eba na hwo na nru abusuafo anu a me nana na asetu kotoko hene awaken ya our royal majesty Otumfor setutu Asante menyina wura king of Ghana enra na dwumadi akodi ho enra na ye golf day so what you say kasa Asante hene ekwa bi na ye sports de anu anu golf no ane enu na hu say yes one na hemfo ebohia ya na obukoko boye no na enra na efe na ni kwase ka kyerɛw so maka kyerɛw sade beto fo mu Asante ma ehu bia wakopem America ne de me de bebro because dwuma pa ye enti no bebe Asante hene beko bia nya ho nipa omu information pefe ye beka ho asana so ye dey wutie bintie no a ye wura na setu kotoko hene na busua ne bab abema ene na hemfo ekobogo fefe ba na owie ye kire no wo de mom yenko hwebimra ye ba ha today so video no we are no share no acha wa comment section asumdwe ni abotre kwaso yenko tie bimra ye ba ha today That's right. Omuna ba yebeko na kakra sa Akwasidie yebeko golf park na so na fe omudi adwuma ebrad na adwuma di na hyehye so de abramo so oba wa me hu o comment section ho ba bia wo hwe me fi bia yeba a live coverage the reason show live in Washington DC and then Navy Yard ho na sisi ameno we nti yeguso ayeko na kakra yeguso ayeko close. Okay. This way. No, I don't need that. I need some video. No? Yaba to say yaba do picture na sonti. Yura o mo ene be bo no my crowd. My crowd nti yade mun sam be brem. Ye mom piano, ye mom piano be bia yura obedi agro no. Ba so ba drop comments. Ya nantinti ya na e shake ni mo fan che why. Ya nanti asi ye tumrika ye picture park sunti no. Asi ye tumrika. Na ba so ya drop comments section na share my why. Yes, you're live in Washington, America. Otumfor nyamekese waba.
Okay, so you want to cover you na. Sa nana hwɛ me ho. Nana me da se. Ai me da se pa. Yeah, madam with Jesus something. Yes, sir. Yeah. Ti wo wan hu yi. Yewura brempon ko na hu sa no abusiafo. Yewura brempon no mbaaye. Ene ne nanam ne ne ma. Ye ba ne ma wo hwemu a wo hene ba na twitwi ene di mu no. Eti Ghana fo mo hwe ene enye boko ha je wo kra kyese. Ye beto fom ye de bebrem. Ye beto fom bia ye de bebrem. Hene ba ha sei. Yeah, she does. Oh, wow. Awesome. Yeah. You want to take the picture? Why yeah, okay, but come on. It says want to take the picture with you. Yeah. Go ahead. Yeah. Okay, the height. Okay, check it if you want it. That's okay. I want to take the picture. Oh, what are we talking about? Okay. 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 Okay, that's Okay, check it if you like it. Yeah. Okay. Mommy, no, here by Joker. Or here by Joker. Yes, I will try. Yeah, I'm Chamza. It's a bit right on the side, so if you also want to move it, this is fine. very good. Thank you. I work for the Reason Show. Yeah. Yes. Okay, Nana. Yeah, sorry.